Nakon završetka ciklusa dodele nedeljnih novčanih nagrada, došlo je vreme da izvučemo dobitnika glavne nagrade NLB i Mastercard aktivacije Prislonite i osvojite. Srđan Golubović iz Sombora osvojio je putovanje u Sloveniju. Čestitamo! Korištenjem NLB kartice Mastercard u svakodnevnom životu, plaćanjem online, plaćanjem računa, životnih potrepština i korišteći je u svim životnim segmentima što se tiče plaćanja, osvojio sam putovanje u Sloveniju. Želim da se zahvalim Srđanu Goluboviću na ukazanom poverenju NLB banke. Izuzetno mi je drago da je glavna nagrada putovanja u Sloveniju Mastercarda pripala baš našem klijentu u Somboru.